Ababwatani aokurwa ase ward ya Kitutu Central eme ya Kitutu Chache South nigo bari no moyo bugwancha litkulia lero nigo basangerekana iliyo sira ebyombe ao byabantu asensemeyo una omusekito aligni roboti urgo ase igo ono goturuse ngambuya na intwe abangina baitu n'abagaka n'abantu bakubulikura na abantu bo gwancho kuya akirerera ase kiumbe kigeitu kya kunyamukia amaine kiumbe ke twagitagite 2021 twatemire gwesu gumantu tweka tuchiko tugunyi tuli kunyara ono tukaranga mbuya na intwe turangiria abantu baitu erinde batuike hangi batusire bunantu abangina baburaka mbiya mona soko bomuya kuike enga kiega obwatisia baburaka bamino omogino wanara no muburaka atia korora mabira monoranga obakongwa baiga babwata bake amaene bokongumbura ororo igai chatusire na tonyore biasara tokora to bisapoti bichi cheigura ka tonyore no ene pisi bona ande ndubwata bokongu bonde asengencho onya na soko igama omogambi elichongera na tororeta mabira gato iskaria abato ko iga mororo na kera kenda keraro embude goto muneriga ya tuwe nyinge twaso nyumba sinti ne biasara ngokora ida kisitao abeire ngokora matuka amange abaiga bonsi bino barochega nabangi nababuraka ababuraka bali batabwati abagaka babo bakuri nabo balega iga seditukolia lero aseditukolia lero gatuerwete una abantu baita abanyabiasara abantu bakuboli chikura abagambi bali barase birugo toteme gokonya abanyina abaiga oise kuligererie kwerende yabo onchoka maye oise kuligererie kwerende yabo ekiombe kyabo gakirikire ngabo nyamokia women widows. This is a support group mbere chestete iga tutayete abana baitu babase byombe. My name is Wanja Kamau. I come from Kikuyu. Mimi ni msichana wa Mlima. Penton ni tunachila naye kwa kila siku. Na wakati alianza kupanga haya mambo aliniguzia tu na nikasikia imeniguza kwa sababu mimi ni mama anaelea watoto peke yake. Nikaona ni vizuri nikuje niungane na mama wenzangu angalau nihakikishe wanaweza kulipa school fees, wanaweza weka kabiashara na wanaweza at least watoto wao wanakula kitu jioni. Ndio maana nikakuja.